vo inia chuan class 6 Hindi chapter 4 kan zir ho dona kan topic tur chu dino or mahino ke nam ti ani a omzia chu ni le thaming ti na ani kachiaranga uluk deuin in lo ngai tha anga word meaning ka soi angte hi in lo ziak thap anga in lo chin chha thap anga nakina intan atangkaya a harsana tam takte in to lo nang khanin uluk deuin lo ngai tha ula in thinlung phe ka in lo ziak chat don nya o kalau char chanang hafte me 7 din hote hai कार खाता हियान निसरी आ ओमा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार आ ओमजियाचु रविवार कांति जुआन संडे सोमवार मंडे मंगलवार ट्यूसडे बुधवार वेडनेसडे गुरुवार थर्सडे शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार Saturday ani second paragraph kan lo enang ravivar hafte ka pahaladin he Sunday mo ravivar chu kar khata nimhasaber ani a somvar hafte ka dusra din he somvar Monday in aron chunzuma सोमवार के बाद मंगलवार आता है मंडे सोमवार जो chuan मंगलवार ट्यूसडे अलाउ ओमले आ बुधवार हफ्ते का चौथा का दिन है बुधवार चु वेडनेसडे चु कार खाता अनिलीना अनिया चौथा ती ही फोर्थ ती ना अनि उसके बाद गुरुवार आता है चुमिजुआ जुआन गुरुवार थर्सडे अलाउ ओमले आ गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है गुरुवार थर्सडे जुआन शुक्रवार फ्राइडे अलाउ ओमले आ हफ्ते का आखिरा दिन शनिवार है कार खाता निनुंग बेरचु शनिवार सैटरडे ही अनि आ अतोप खार तु चु सैटरडे अनि दिन अनि शनिवार तथा रविवार का दिन छुट्टी होती है शनिवार सैटरडे ले रविवार संडे ते ही हॉलीडेज अनि आ चोल अन्नी शनिवार के दिन लोग अपने घरों में घरेलू काम करता है शनिवार चुआनिन सैटरडे चुआनिन मानी इनले अवेल तेती फाइनान हुन kan मंगछिना रविवार के दिन लोग गिरजा घर जाते हैं रविवार चु संडे या चुआन मितम तकते मितम जोकते चु ब्याक इना पथियान बेतुरिन कंकल छीन अनि पेज नंबर 18 ना कंलो एन ले अंग एक साल में 12 महीने होते हैं एक साल कंति चुआन कुम खात सोइना अनि आ साल चुकुम अनि आ एक साल कंति चुआन कुम खात सोइना अनि मे 12 ति ओमजिया चु कंलो छियारंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ति चु सोम पनि 12 tin ani kum khata hian mahine ti te mahina ti te chu kha soina ani a kum khata hian khasom pani an oma chung te chu January February March April mo khatyang khanin kan soidon lawani hindia chuanin adang de ulegin kan soidona uluk deuin lo ngai tha ula January February March April tepo kha April May June July August tepo kha August kanti ang September tepo kha September October November और दिसंबर एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं खाता महीनों तीका चु खा नहीं तीकन शेयर तो खा खाता 1 2 3 4 सप्ताह कारली ओमा साल का पहला महीना जनवरी है कुमखता थामा सबेर चु जनवरी ही अनि आ महीने में 30 दिन होते हैं महीने थखता चुआनिन 30 दिन चु नि सोइन अनि
tis din hote he kan ti chuan ni som thum a oma tis chu som thum ti na o thakata hian ni som thum a thina January Mai July January March Mai July August October और दिसंबर के महीनों में 31 दिन होते हैं। जनवरी था आते, मार्च था आते, मई था आते, जुलाई था आते, अगस्त था आते, अक्टूबर था आते ले दिसंबर था आते यान 31 दिन निसोम थुम पखत छीना फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। February tha hian 28 kan ti chuan 28 ni som ni pariate mo 29 kan ti chuan ni som ni pakwate a thina ni le heta hianin 28 ti hi mitam tak chuanin 28 mo 28 ti te pon an lam thina ni ma se 28 ti deuh kher tur ani ni som ni pariate mo ni som ni pakwa kha February kha chuan a thina ni in calendar te han en ula alo tak tak meyang और अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। जुआन अप्रैल था आते, जून था आते, सितंबर था आते ले नवंबर था आते यान 30 दिन निसोम थुम अन छीन अनि नेक्स्ट पैराग्राफ kan लो एनंग 15 अगस्त के दिन देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम kan ti chuan ropui takti na ani 15 chu kan lo chiarang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 means 15 som panga soina ani August means August ni som panga hi India ramtan swatantrata divas ani a omzia chu Independence Day tin ani a bari धूम धाम से मनाया जाता है ganti chuan ropui takalom ani thin ani इस दिन सभी दफ्तर और स्कूलों की छुट्टी होती है। हेमिनी ही दफ्तर ति omzia chu office tin ani a schoolong kan ti chuanin school te zong school zong office le school zong kha an khar vek thina chol mo holiday sa an puang ani chu 25 दिसंबर ईसाइयों का पवित्र दिन क्रिसमस का दिन है। 25 kanti omzia chu somni panga 25 soina ani a December chu December ti na ani a Isayong kanti chuanin Christian te ti na ani 25 December chu Christian te ta na nirau puile poimo mei Christmas ni ani a नया वर्ष जनवरी से आरंभ होता है। नया kanti chuanin thar new soina ani a verse kanti chuan ama a ek sal kanti te mo sal ti te ne na in angani verse chu kum soina ve thawani naya verse kanti chuan kum thar chu January kha achangin alo in chan le thin ti na ani a ole khati zong kha ani a anwaya hianin sabdar ti hi alo oma hei hi a omzia chu new words word meaning kanti te kha ani kachiaranga in lo ngai thale donya bhartiya kanti chu bharat ke vasi ti nania indian ti nani Indian kan ni ke mani po hi Indian kan ni chungzong chuanin Hindi hi kan thiam mak mo ani a Hindi thiam hi kan ti mak mo ka ti na o Hindi kan thiam nge tur ani chuan anwaya hian daftar ti alo oma daftar chu office ti na ani chuan swatantra ti hi alo oma independence ti na ani din ti alo omle a day ti na ani a ghar ti alo omle a house ti na ani naya ti alo oma thar new ti na ani verse alo oma sal ti ne na in angreng kan ti kha year ti na o ti zong kha ani a in zavain nilen nuam vek u